Çuziman oyad sanoe sardari ali tabar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor običajni Mesija alaih salam u Ludihana, 4. novembar 1905. godina, 4. dio. Dalje on kaže: Ja nisam usamljena žrtva takvog tretmana. Musa, Isa i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam su se podvrgali sličnim mukama i ovo bio neophodno, pošto ovo bio Božji postupak, da je jedini svjedočenje je dovoljno da se ubijedi istinski vjernik. Ali ovdje ne vidimo samo stotine znakova. U stvari mogu reći da punim autoritetom da su ovi znakovi praktično nebrojljivi. Zar nije dovoljno za znak da je obećao da će se osvojiti srca i osvojiti njegove protivnici? Znači on govori da njegove protivnik, oni će prihvatiti njega, i to je onda tako je postao. I onda dalje on kaže: iako neko boji Boga i razmišlja iskreno i mudrošću, morat će priznati da su ovi Božji znaci. Također ja samo očito da koliko protivnik ne opovrgne ovi znakovi ili im suprotstavljeni sličnosti, Božji odluka vlada vrhovni. Znači on kaže, ako imate primjer za takvi, onda prenesite, ali ako ne može, onda Božja odluka je potvrđena da vi niste u pravu. Dalje on kaže na kratko: moje srce je ispunjeno zahvalnošću sa Boga koji meni je poslao. Spasio mi je od oluje žestoke opozicija koja je počela protiv mene u ovom gradu, koja je stigla do Dilhija, ali kroz Božju milost ja izašao iz nje sigurno i zdravo. On je vratio me u ovaj grad kada je više od 300.000 muškarci i žene su mi se zakleli na vjernost. Ne prođe mjesec dana da ne prihvati od 2.000 do 4.000 ljudi i ponekad 5.000 koji je pridružuju džamatu. Bog mi je učinio svoje potpor u vrijeme kada je moj narod ustao protiv mene. Čovjek se osjeća bezpomoćno kada je njegov vlastiti narod okreće se protiv njega, jer oni su ti koji su jedno njega dio i organa. Oni su mu jedina podrška. Drugi ljudi, znači ljudi od druge vere, bi se protivili, jer oni osjetili bi da je njihova vjera napadnuta. Ali kada vlastiti ljudi okreću protiv njega, onda nije mala stvar da čovjek preživjeti i uspjeti. Uistinu, to je veliki znak. Dalje on kaže: moram to reći sa dubokom
Jalushchum i Teshkim Sarsim da moje narod požurili mojom suprotstavljanjem sa nemilosrdom. Jedina tačka spor između nas bila je smrt Isa a.s. Što sam dokazao i nastavljam da dokazujem na autoritetu časnog Kur'ana, sunnat, znači praksa časnog poslanika, konsensus njegovih pratioca, znači njegov sledbenika, razuma, logike i autentične islamske literature i u hanfijske škole pravosudija, ajeti iz časni Kur'an, hadisa, razum i dokazi zasnovni na islamskom pravo šerijat, svi su u moje usluga. Ali prije nego što su oni pitali mene i slušali moji argumente, ovi ljudi su prešli sve ograničenja u suprotstavljanju meni, toliko da su me zvali otpadnik i još što god su htjeli prebacili na mene. Poštenija, pravednost i strah od Boga zahtjeva da bi prvo pitali od meni. Da je moj stav bio protiv Božju riječi i časnih poslanika, onda bi oni naravno imali su pravo da me opišu u bilo čemu termine koje su željeli i zvati me i varalica, Dajjal i tako dalje. Ali sam od samog početka naglašavao nevjerovanje ako malo odmaknem sljeđenje od časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I onda oni su imali taj pravo da bi mene nazvali kako bi su željeli. Ja sam to je razotkrio u vrlo jasnom načinu, ne samo na javnim predavanjima, nego u 60 knjiga. Zaista ovo je bila moja stalna briga. Ako ovi moji protivnici su imali Božji strah u svojim srca, zar nisu bili obavezni da me pitaju ta i ta moja stvar je neislamski? Šta je razlog u tome? Onda šta ćete vi odgovoriti u tome? Ali oni uopšte nemaju nikakva briga o tome i samo su mene nazvali kafirima. Ja čudno gledam njihovo ponašanje, pošto uprkos činjenici da je ovo pitanje život i smrti Isa a.s. ne čini dio islamski vjerovanje. Kao da bude uvjet da neko postane musliman. Zašto? Nakon moje izjave da je Isa je mrtav, bio sam progonen. Onda recite, ako neki hindus ili krišćan hoće da prihvati islam, onda šta treba da on kaže, osim amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala
wal base badal maut nace verujemo Allaha i njegove maleke, njegove knjige, njegove poslanike i ovo kadar, dobro i loše od Allaha i život poslije smrti. I onda dalje on kaže, zašto su moji sledbenici su proglašili otpadnike, a Dajjal, a da ne smiju budu sahrani na muslimanskim grobljama i dozvoljeno uzeti njihove posjedi i dozvoljeno silom zadrže njihove žene bez venčano. Ovo su dali fatve hođe i ubiti ih je bilo smatra se dobrim dijela koji zaslužuju nagradu i tako dalje i tako dalje. Nekada su ovi hođe vikali, ako postoji 99 razloga da nekoga nazoveš nevjernik i samo jedan razlog da ga nazovem muslimanom, on je dalje bio musliman, a ne nevjernik. Ali šta se dešava sada? Da li ja sam toliko gorije od takvih ljudi? Da li ja i moje džamat, moja zajednica ne svedoče ašhadu la ilaha illallahu wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, da mi svedočemo nema drugog Boga osim Allaha i svedočemo Muhammad je njegov rob i poslanik. Da li mi ne obavljamo namaz? Ali moj sledbenik ne obavljaju namaz? Da li mi ne postimo mjesec Ramazan? Da li mi ne držimo ovo svije vjerovanje koji časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao kao dio islam? Ja kažem istinu i kunim sa Bogom da ja i moj džamat mi smo muslimani. Kunim se Bogom da samo ja i moj sledbenik muslimani i imaju čvrsto vjerovanje u časnog poslanika i časni Kur'an. Kao jedan istinski musliman je dužan. Ja vjerujemo da malo okrenemo od ovoga je uzrok za uništenje. Ovo je moje religija, moje vjerovanje i sve blagodati, sve Božje blagodati i barakati što jedan čovjek može da ima i da bude blizu Boga. On jedino može da nađe kroz istinski sljeđenje i pokornost i završeni ljubav sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bez časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez njega nema put ka pobožnosti, niti je još ovo nema ni neki put za dobrota bez časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Inshallah sljedeći put, sljedeći dio. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. आजिज़ मदहश ज़मीनों आसमानों हर दुदा